Mislite, neće biti meni. To si mislio. To mislio. Boga mi. Prevali ste se. To sam ja. Jo, jedan, jedini. O, fin. Prije nek što počne, znači, mislili ste sad će početi. U stvari, ovo je svidio, ali. Ko prvo, hvala, ne, to je to. Sad. Nema šanse smislim kako ću početi video. Nema. I eto, sam mislio ovako počne malo. Sad imamo tu Edu. Početak, tu je malo introducing čitav rod, nebitno da se ne foliram engleski, ne veze, ajde. Počet ćemo tak. A sad kako će nastaviti, nema pojma. Nema šta neće biti. Ajde, bit će 10 minuta video, ne mogu više pratiti. Jutros od 12:30 sam počeo, sad je gotov 8. I ništa. Sam početak izmislio. 4, 5, 6, 7, 8 elemenata tek ubacio. To mi je 28 sekundi tek. Ajde. Kaka je god navalo, dobro. Ali eto, zavolite se nas moje moli prdare. A mi sad krećemo sa videom. Šaj prvi kat, nema veze, just ovdje, nema veze. Pusti mene da radim. Ne da ja radim. Ovaj mene, ovo je bilo dio. Ne da ja radim. Ne da ja radim jednu izjavu. Ajde. Danas sam se pravo, jučer sam čitav dan učio. Neđe mi te, eno vidi šta sam naučio, eno vidi ovo. Ajmo neđe. Ovo. Sve na pamet, Sve na pamet naučio, još imam na jednom papiriću šta je. Jučer sam čitav dan učio, umjesto da sam se išao igrat, umjesto da sam radio bilo šta drugo, umjesto da sam učio nešto drugo što mi je jako važnije, ovo sam učio. Sad nam je nastavnica rekla da nam neće biti test. Neko je pa šta ovo nešto mi sunčane zrake, Uči. Život je kratak, pojedi batak na ovaj. Život je kratak, pojedi. Čekaj, žena, nisi? Kidnapping all gospel. Uzmi minigun, dead. Drž sad. I'm get fixed. Edin brani Sarajevo. Do it yourself. Jebem ti, jesi doslovno. Ajde, minigun, iskoristi uzme ga i der djecu. Deri djecu za pare. Jedi djecu za pare. Ajde, bolan. Pa derem djecu, a ne voli sva se. Kako drži ovak vrti. Kontaš. Ovo pušeš. Da kon skonta kak se uzma tu. Jedi djecu za pare. Deri djecu za pare, malo. Da, minigun. Ajmo kidnapujemo ljude, dođite vam. Dobar dan, gospodine. Jedan intervju sam. Kidnapovana si. Ovo je naš pošteni gospodin što snima video na YouTube-u, odnosno on greba, on je novi Šaban Šaulić, odnosno vidjeli smo kako se on osjećao kad je Šaban Šaulić, on je tu, a on je pio, on je ovo, On je prenio njegovo. Jadnik. Eto sad i nogu povrijedio, ako štite mora je držati ovako ovdje. Presekla mu brusulca. Dobro, ćemo mi da radimo taj intervju. Nemojte robu da sam pregled naših glasa. I da, gospodin, ste vi imate reći ovako. A čekaj, ja intervju.
A bili ste već. Ali ti samo ti pričao, ja nisam ništa A ne, pričao. bili ste vi, bili ste Dobro, vi. pjevam, krug. Dobro, pjeva. To je mikrofon. Vi ste pederi, brate, jebite se pederi. Ja Pederi, nisam peder, jebite se. brate, ja sam običan čovek. Evo nešto prvo, dobro, Zadica. Nećeš ti Pederi, ništa brate. reći. Bude vina, ali nije. Nije za da smijem. Šta je Milo? Bože. Šta pa je? Good evening. Ima i ocijena ako šuška. Gepek kukala, daj ga ubi. Samo pa ti lajka. Prihvate me ne da uzmam buk, imaš bolji pisi od mene. Ne da uzmam papir. Pa imam i on stol. Ona je već igrao. Na tuskom sve. Sjede danas idemo, ali noći ćemo spuštena. Ne, znaš šta, čim malo ide spanje. Bela, oj, zapala mi stolca. Zapravo mi čekaj. Sad je... Hey, you. You're finally awake. ¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mozas. Con la sal del Con la agua. sal de... El azahar Bueno. en los naranjos. Bueno, yo me entiendo, Jesús. Me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, el que está arriba. La sal del agua de la No, playa. abajo, los pescadores. Pescadores, la sal que te echa a la sal, playa. eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Jesús. Y la encontré.
I još čim ja završio video. Skoro. O, jesam se umorio. 1,5 dan. Za 22 minute i 30 sekundi. Ja sam rekao iz početka bit će 10, ali ovako kad se nadeša... Mašalo. To je bilo to. Ako vam se sviđa video, subajte se. Alice će da dislike video, pošto tu znam. To je to. Vidimo se u sljedećem.